Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Makuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na Sentama waramutse ute icyumweru kimeze gute? Icyumweru kimeze neza twaramutse neza mushakamba ndizera ko namwe murabo. Yego natwe n'amahoro. Ngo umuriro uraramutse isaki? Umuriro uraramutse nakubwiraga ni nta nubwo ari hariya gusangira ngo ni isi yose nuko hariya tutajya dutunga itoroshi. Asade ngo yabuze iyo indege ahunze none ngo yabuze ishobora kuba yamuhanukanye taramenya. Ndavuga perezida wa Syria. Yego. Niyo nkuru iriho trendinga babyita gutrendinga. Niyo nkuru irimo gucaracara muri iki gitondo. Ariko ngo yarafitanye ibibazo na Erdogan. Yego. Bose n'ibikomerezwa ariko ibihanga bihanganire mu nkono. Ntabwo biba byoroshye nk'uko babivugaga rero mushakamba mu Misake ntabwo iburira urazi ko nimugoroba twarimo tuvuga ibyari birimo bihabera. N'ubu birazimbutse ntabwo byoroshye. Rero ku ngingo z'amakuru turareba imirwano irimo kubera mu Misake tuyivugeho. Twongere tugaruke ku masasu avuze ubuhuha muri Butembo ko ntabwo byatuje cyakomeye. Noneho tusoreze ku ngingo ivuga ukuntu M23 AFC yashyize hanze abandi banyamuryango bashya barenga 600 basoje amahugurwa mushakamba. Yego. Wabonye ukuntu abantu bari bishimye cyane bafite morale nyinshi. Bari abantu bafite imbaraga. Yego. Nabonye barugize n'inzu nshyashya. Ngira ngo nureba ku muntu wabashije kureba iriya video rwose ahantu basoreje iriya nama ni mu nzu rwose y'imbaho nshyashya. Ikindi ukurikije igitutu no kwivuga kwa Kinshasa wumvaga wenda abanyamuryango baragabanutse ariko abanyamuryango baracyari bose muri AFC M23. Yego. Tunyarukire mu Isake mushakamba. Tunyarukire mu Isake tutangaza amakuru yacu. Turimo tuvuga ibyari birimo bihabera. Twari tuzi ko yenda bigeraho bigatuza ariko byakomeje mushakamba. Kugira ngo isasu ryo muri Masisi rizaceceka? Ntabwo rizaceceka, birakomeye, bizimbutse ari ibicika. Mboni yanjye iri hari irambwiye iti la situation n'est pas bonne du côté de Shema Dimba aux antennes de Turi. Ni ukuvuga hariya kwa Madimba naho bita kuri 3 antennes ari twicyuri. Hari bazi ko baharwaniye igihe kinini. Yego. Hariya kuri 3 antennes ni agasozi kariho antenne 3. Hirya gato yo mu Kimoka. Kwa Madimba hakaba hariya mu Kimoka. Aho hose rero umuriro watse. Arakomeza avuga ati la situation n'est pas bonne, il y a des offensives entre les FARDC et les terroristes. Baracyabitera ubwoba. Birumvikana. Les terroristes du M23 RDF tout. Uyu ni umukongomani, ni message aba yakuye ku bakongomani bagenzi babo. Aba ko hari abahanganye rwose barimo barwana. Urabona ko baracyabita abateroriste cyangwa ko ari RDF barwana nayo. Birabyo ntibizashira kugeza igihe igihugu kibohowe. Aha rero amasasu yavuze mushakamba. Yavuze gusa biturabona imibare ariko mu kanya katarambiranye turakomeza gukurikirana imibare kuko bari bakirwana. Imibare turaza kugeza ku bakunzi bacu. Isasu ryariya ntirizarekera.
ntabwo bizoroha rwose. ngira ngo usibye naho n'ahandi naho n'ubundi ntihabuze ibihari. Yego. By'umwihariko umuntu arebye mu bice bya Kinigi. Yego. ngira ngo Kinigi ikomeje kuba Kinigi by'umwihariko ibikorwa ibyo bice bya Kinigi turaza ku ariko yego nabyo twabivugaho nta kibazo. Twabivugaho Kinigi niherutse gufatwa ariko ifatwa rya Kinigi yego nubwo yari isanzwe itekanye buriya yarushijeho gushimangira umutekano wayo. Rubaya igiye gutekana birenze. ifite ikintu isobanuye gikomeye. Yego. ariko ngira ngo imirwano yo muri Sake twavugaga yego izahorana isura imwe yego kugeza igihugu kibohowe cyangwa Goma ifashwe, kuko umuntu uri Rubaya Wazalendo FARDC SADC ntabwo ashobora gutuza mu gihe na kuri Sake sari Rubaya bambabarire. yego buri gihe ntashobora gutuza, ahora yikanga ko ari bukubitwe, nanone na kwa gusahura kwabo bigatuma bikanga bageze mu bice mu 20 irimo bakarasana bagakubitana. rero ni imirwano izahoraho. yego gusa nyine ariko hari ikintu twakwibaza Mushakamba. iyi Sake irwaniramo igihe kinini. yego iyi Sake ni ahantu h'ikibaya ariko mu nkengero zayo hakaba imisozi, aho usanga AFCM 23 yiturira muri iriya misozi yo hejuru, ubundi yajya kurwana ikamanuka ikarwanira hariya mu kibaya Mushakamba mu gihe FARDC zihasatiriye. iyi Sake niho hantu Goma isigaranye twavuga akantu k'ubwinyagamburiro, kuko mu kibaya baragerageje bakubitaho barananirwa. ubu basigaye bareba bagatinya, uretse gusa ibitero bica mu ishyamba ry'ibirunga noneho bakagerageza ariko nabwo bakananirwa bagakoma mu nkokora. nabonye ejo babyina ngo ikibaya baragifite. bahagabana n'u Rwanda hose. noneho umuntu akibaza ati iyi Sake amaherezo yayo ni ayahe? amaherezo yayo ni ayahe? bizaherera he? ko ntabwo kugira ngo ingabo za FARDC n'abazifasha bazashobore kumena, ntabwo bashobora gufungura umuhanda wa Gicanga, ntabwo bashobora gufungura umuhanda wa Mushaki, nanone umuhanda wa Bweramana nawo ntabwo bashobora kuwufungura kuko hari udusozi bita za Vunano, hari hehe Gashingamutwe, iki imisozi aho umuhanda ureba umuntu mu gihorihori. banyura muri bagakubitwa, banyura ubutaka bagakubitwa. ngira ngo wumvise ibihora bibera ahitwa Rutobogo. hagwa abantu cyane, hagwa abasirikare cyane. iyi Sake iyo uyirebye mu bushishozi bwawe ubona amaherezo yayo ari ayahe? Sake inkoni yitegereje ni imwe, ni nk'itegereje Goma. yego ibyayo bizajyanirana na Goma. umunsi wo gufata Goma bamaze kuyifungira Minova. yego uko niko mbona bizajyanirana, naho imirwano ya hato na hato izahoraho, ariko nyine tegerejwe inkoni imwe nk'iyo mu mujyi wa Goma. yego kuko n'ubundi ufashe Sake kuvuyemo Goma ikirimo ni ukwiteza ibibazo n'akandi kajagari no kwica abaturage kwa hato na hato. ariko nyine hagomba kuzagenderwa hamwe, cyane ko Goma nivamo Sake nayo itahagumaho, ibyo byo ntibishoboka. yego rero hazagendera rimwe na Minova. bashaka ntibanarwaniremo rwose, nibafata Minova bizaba birangiye.
yego. Yego. Twajya ku ngingo ikurikiye. Ntabwo twadusubiye Kinigi, aho M23 yasezeranije abaturage baho kudateze kuzongera kubasiga. Ariko byari ibintu biryoshye cyane, ngira ngo ni bikurikiranye na video twanyujeho ejo. Reka twabanza tukanyuzaho yuzuye cyangwa tukora iki? Turanyuzaho aho avuga ko batazabasiga n'uburyo ki bafite ubwoba izo Nyatura. Yego. Ahandi ho ndumva twarahabumvishije. Ni ku ntangiro, ngira ngo nagana ku ntangiro, noneho numara kumva ibyo twagarukiraho ubwo urambwira nawe. Yego. M23 ugire gute ariko mufite ubwoba? M23 M23 ndabizi ndi kubona muri gutitira, amaso yabavuyemo. Hano hari udusore natangiye kuducisha mu ijisho, natubonye ubu two dusore ngo twaje kwandika weho umuturage waje hano mu nama, nabacishije mu ijisho kare. Muranyumva neza? Muranyumva? Ariko ndababwiza ukuri, mu minota mikeya ndakubwiye ngo biruke ubisige hano, ibitari ibyo birakubyara amazi nk'ibisusa. M23 muhumure, ntabwo M23 ije igiye gusubira inyuma nka bya bindi mwari muzi. Muranyumva neza? Abaturage muranyumva? Na amaso yabashizemo nabibonye, ariko ndababwiye ngo mugirire icyizere M23. Muranyumva neza? Ndageze hano tubajije abashefu, mbaza shefu wa mbere bararwaye, mbaza wa kabiri ngararwaye, ndangije mbaza uwo nabajije uriya. Amazi ariko iyi ndwara yaziye ku bashefu gusa. Shefu muhumure, ntabwo twaje tuje gukuraho ubuyobozi, ahubwo tuje kubukomeza. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Ntabwo twaje gukuraho ubuyobozi ngo buriya ngaje hano ngo bakabimenya ngo barara bamwishe. Ndabarahiye ukuri, ntabwo bizakunda. M23 igiye kubasaba akantu gato. Muranyumva neza? Nshinzwe mobilisation, sensibilisation na recrutement. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Igiye kubasaba ijambo rimwe, mugiye guhanga amaso hano ho buno buhungu buri bwana bwacu, mubabwire ngo umuturage wa M23 yitwa Ntunkoreho. Muranyumva? Murahanga amaso hano, muvuge ngo umuturage wa M23 ni Ntunkoreho. Mugira gutya kandi twagiye subiremo cyane. Bwana Sentama, dushaka twarekera aha? Turekeraho. Ngira ngo aha ni hamwe mu hantu nashakaga ko abantu bumva. Umuturage wa M23 ni Ntunkoreho. kandi barimo barabwira abasirikare mushaka, barimo babwira Nyatura. Ariya nagira abantu bumve ikintu Nyatura yubatse, uburyo ki abashefu banze kuza mu biganiro ngo bararwaye, ngo budacya babica. Buriya ngo harimo n'abarimo b'abasore ngo zaje kureba bitabiriye ngo zigende zibandika, noneho zizabibabaza. Yego. Ibi ni bimwe mu bintu abantu baba bakeneye kumva kugira bamenye niye mpamvu ibice runaka biba byarabaye isibaniro. Yego. Ese situation bimeze gute mu baturage? Mu by'ukuri ahantu M23 yageze ikahava, yahagaruka bakayakira kuriya, kandi byitwa ngo hari Nyatura. Biragaragara ko Nyatura zari zihari zarazengereje abantu. Zarazengereje Mushakamba, sinzi rimwe wenda nuko aba ari amashusho ateye ubwoba. Tureka abantu inbox. Iyo wabaga ufite amakosa, utatanze amafaranga, utagiye kuri Sarongo yabo n'umuganda, bagufunga icyo bita agatuti. Niko gatuti bavuga?
agatute ni ukuvuga amaboko bayahambirira inyuma mu mugongo n'amaguru, agatuza bakakatuna ugakora ikintu kimeze nk'umuheto. Amaguru bakazamurira inyuma agahura n'amaboko bakayahambiranya. Ugasanga umuntu abanze nk'uruziga, ikintu cy'uruziga. Ni ukuvugira akandoyi? Akandoyi burya ni amaboko n'agatuza gusa. Agatuza kakaba gatumye. Ahandi bifata amaguru n'amaboko barayaboha bakayahuriza inyuma. Yego. Bakahuriza ntagana mu mugongo. Noneho uburyo umuntu aba ameze nk'ipine. Umuntu baba bamuboshye nk'ipine ushobora kumuhirika akagenda yibarangura. Ubundi bagakubita rero. Yego. Bariya rero si abantu. Ubundi ibyo byango haruheruka kubivuga ati ni video yindi nabonye yahitwa ni kuri Petit Masisi Ikirorerwa. Aho babazaga umusore ati bimeze bite hano mubanye mute na M23? Ati tubanye neza. Noneho baramubwira bati ese kubera iki wari warahunze? Ati narahunze Nyatura. Wahingaga ibirayi mukapasura mukagabana. Mukagabana ku buryo bungana. Ati rwose niba ukuyemo imifuka 6 baratwara 3 nawe usigarane 3 ugayishyira hariya Nyatura n'itatu yawe. Mungu rero aravuga ateze urumva ari iki cyambuza guhunga mu bintu bimeze bityo. Noneho arasubira aramubaza atese noneho ko wagarutse hari ARCM 23 bimeze bite? Ataba rwose turi hamwe nabo n'ikintu bavuga simbafashe naba ndi mu makosa. Turaryama tugasinzira turakora tugasarura amafaranga yawe urayajyana nawe yakwambura. Abantu tubanye neza. Urumva rero ko hariya Nyatura zari zarazonze umuturage no kuvuga ngo ntungureho nyine ni ijambo rishobora gutuma umuturage akwiyoboka cyane. Yego. Yumvise ko biriya yabonaga ariko ubutaka buyobowe na Nyatura bitazongera kumubaho, nta cyamubuza kukwakirana urugwiro kuriya. Birumvikana. Yego. Bwana Sentama ngira ngo twajya kureba isasu riri kuvuza ubuhuha hariya mu Butembo. Butembo rero Mushakamba. Butembo ngira ngo ikibazo cyahereye muri iki cyumweru bamaze barwana. Kandi buriya nta nubwo byahagaze. N'uyu munsi baramutse barwana, hari aho numva nabibonye ntibuka hariho, ariko ubanza mu bice bya za Rubavu. Mu cyerekezo kigana za Rubavu bashobora kuba baramutse barwana nanone. Yego. Hariya rero bumva iyo barwanye abagenzi ntabwo batambuka, ni ukuvuga imihanda irafunze. Iyo agahenge kabonetse ARCM 23 ifungura ku ruhande rwayo kandi abantu baturutse bagatambuka nta nicyo babasabye. Bagenda rero bagera ku ruhande rwa leta bakabafata bakabambura bakabita abagambanyi, bakabita ba M23, bakabita abantu bakorana nayo, abantu bagambanira leta, abantu bashyigikira M23 bayiha n'amafaranga n'ibindi. Ubwo rero ngo bakabafata bakabajyana i Beni. Beni ni mu yindi teritware, bakabavana muri teritware ya Rubero nabwo mu majyepfo yayo, bakabazamukana bakabajyana muri Beni mu yindi teritware kubafungirayo babashinja ibyo byaha. Ibi rero byatumye abakora umurimo w'ubwikorezi, ni ukuvuga
abakora taxi batwara abantu, n'abakora ubwikorezi bw'ibintu, abashoferi b'amakamyo na za fuso, bagize batya barigaragambya, ngihora nimugoroba twabivuze, bigaragambya muri Butembo bitewe n'abo bagenzi babo batwaye Beni kubafungirayo. Muri iyo myigaragambyo rero bigaragambije bamagana FRDC, bigaragambije rero nayo ibahindamo irabarasa, isasu rivuza ubuhuha kugeza ubwo byari birenze urugero, batangira kuvuga ngo Butembo tombe. Nabyumvise mbona amasasu, numva amasasu menshi, abantu bati Butembo tombe. Wabibonye ute? Butembo tombe, hari benshi mubazi ko Butembo tombe ni ukuvuga Butembo yafashwe. Ese Butembo yafashwe nande? Abantu bibaza ukuntu M23 yabivuye za Matembe ikahita iguruka rwose ikahita igera za Butembo, none ikayifata. Bamwe bati mu Butembo iracyarimo, ati se ko duheruka irimo aba UPDF ingabo za Uganda, Butembo ibaye tombe gute? Ariko icyo bagomba kumenya nta Butembo tombe ihari, ahubwo ni uko nguko bisobanuye, ni imyigaragambyo ituma barasana buri kanya. Nta bandi barasa, ni abaturage, ni abasirikare barasa abaturage, ariko nanone Butembo nta UPDF irimo. UPDF yarigenderaga, yamaze nk'iminsi 2 irigendera. Yego. Ni byiza ko n'abantu babisobanukirwa. Abantu baravuga bati buriya bateze mu 23 Butembo ngo UPDF kugira itazafata Butembo. Yego. Ariko ntaho bihuriye, gahunda yo kuhanyura yari igihe gitoya, barakomeje bikomereza mu byabo. Gusa nabwo igihe UPDF yahageraga baravuze ngo Butembo tombe. Yego. Iyo Butembo rero tombe yayo umenya ninafatwa bizagera aho tombe ntiyemerwe. Yego. Yabaye nka Goma. Tukivuga rero ibyo muri Rubero nibyo nakubwiraga. Hari ibinyamakuru bibogamiye kuri leta, ariko ngira ngo aho ntabwo harimo ukuri, yenda nubwo atari ukuri 100%. Baba bavuga babugamye, ariko imirwano yo yabaye. Yego. Ko aravuga ati 7e jour de combat dans le sud de Rubero. Ngo ni umunsi wa karindwi kuko uyu wa none ko byatangiye kuwa mbere mu Shakamba. Ni umunsi wa karindwi wikurikiranya w'intambara w'imirwano mu gace k'amajyepfo ya Rubero. Ngo la plus longue durée de combat entre les FARDC et les rebelles M23 soutenus par le Rwanda a enregistré depuis la résurgence de cette rébellion en novembre 2021. Ngo niyo mirwano ibayeho ifashe igihe kirekire yikurikiranya hagati ya FARDC na M23, guhera igihe M23 yuburiye imirwano muri 2021. Aho barabeshya kereka niba ari muri Rubero. Ni ubwa mbere habaye imirwano yikurikiranya. Imirwano yikurikiranya yabayeho kenshi. Yikurikiranya ubudahagarara imaze iminsi 7. Hano rimwe bigeze barwana ngo bamara iminsi 7 badahagarara. Wabyanditse ubwo ni ubwo agereranije n'igihe yakurikiraga intambara, ariko cyagiye za Rucuru. Bari hariya muri za Cengerero ntabwo yahagararaga, wari umuriro wo kwirukanka cyuno mpamaguru. Na za Rumangabo ntabwo icyo giheho n'ukwezi kwarashiraga rwose. Aravuga rero ngo ce dimanche les affrontements se sont poursuivis depuis tôt le matin avant qu'une accalmie fragile ne soit observée aux environs de 8 heures à Kasehe et ses alentours, rapporte des sources locales. Uvuga ngo hari habanje kubaho agahenge, ariko bigeze 2:00 biranga imirwano irubura. Yubuye rero ahantu ni mu nkengero za Kasehe niko arimo avuga. Kasehe arabeshya, ndabona imirwano iri Matembe.
Matembe Kasehe rwose haratekanye, umuturage waho umenya ari kuryama agasinzira, akarya rwose akiyongeza. hari igihe abivuga gutya agira ngo akurikiranye n'ikindi kinyoma cyabanjirije iki, na ya propaganda yabo reka, noneho uzamwumva azumvemo logique. N'igihe bavuga ngo Kasehe bayisubije, noneho nabivuga atya yumve ko bongeye kuharwanira. Ejo nibumva ko M23 hafite, bazavuge bati wenda bongeye kuhabambura, ariko bari bayibambura cyane rwose. Ngibyo rero nuko bimeze hariya muri Rubero. Ngira ngo imirwano yo muri Rubero, imirwano yo muri za Masisi, uribuka ya mirwano ya za Kicanga? Yego, harahabaye imirwano yamaraga ibyumweru 2 idahagarara. Nawe uri uvuze ngo nibwo bwa mbere icyumweru gishize. Imirwano yo mu Bwiza yari ikomeye. Uwo ni umwuza vuba muri iyi ntambara, aje vuba muri iyi ntambara. Uribuka imirwano yo mu Bwiza? Ya mirwano yo muri Bwiza yari ikomeye cyane. Na mbere y'uko abarundi baza yasiza, nabwo habaye imirwano yari ikomeye cyane, za nozo za Sukoyi zikiguruka. Yego, ntibyari byoroshye. Gerayo mu M23 ntiyakoze ikintu gikomeye. ariko Mushakamba imigendere ya Sukoyi, ye kuguha urugero, njyamo n'ukundi ibintu by'umuco. Kera najyaga mu bukwe, iyo ubukwe hatabonekagamo itabi ntabwo bwatahaga. Yego, none ntikibaho. Sukoyi ku rubuga rw'imirwano yagiye nk'uko itabi ryagiye mu bukwe. Birumvikana rega, bayishakiye umuti, bayivugutiye umuti. Bayivugutiye umuti ukomeye cyane. Kandi abantu bagomba kumenya ibyo M23 imaze kugeraho, ntabwo yabihawe nk'impano. Yarabirwaniye, yarabiharaniye ku buryo bukomeye cyane. Ubwo rero nibareke izasarambwe zikomeze zitekanishe cyangwa se zitanga umutekano uhagije, ko cyangwa ziryoherwe na buriya buzima, kuko zakoze akazi gakomeye. Mushakamba, nkumvishe video twimukire ku yindi ngingo. Yego, reka mbanze nkumvishe aka video karyoshye kajyanye n'iriya ngingo. Je vous déclare désormais cadre de l'AFC. Ngo mbemeje ngo nk'abakada ba AFC b'ejo hazaza. Uwo ni Corneille Nangaa rwose. ariko wabonye Bertrand Bisimwa mu myenda y'umukara? Oya mugabo ateye ubwoba. Au Barundi usalama huu utatoka kwa nani? Ati umutekano wa Kongo ni twe twenyine tuzawugarura. Niyo mpamvu mbasaba twebwe ubwacu tuzubake Kongo. Turi mu mpinduramatwara. Turi mu mpinduramatwara. Iyi mpinduramatwara rero ni ya Kongo yose. Turimo turarwana kugira ngo inzara iveho, turarwanya inzara. Dukora ibiha umukongomani wese agaciro. Uw'umukongo, uw'umungara, n'ubwoko ubwo ari bwo bwose. Kongo izaguma ari imwe kandi itagabanyika, itagabanywamo ibice. Ngo balkanization muri Kongo ngo ntayo. Uwo ni Nangaa.
Shakamba rero ngira ngo nkumvishe n'abandi bagabo bari ahangaha barimo barabyina. Abakadre barimo barabyina bambaye amababi. Ni ibintu byiza cyane. Ngo mwese abasohotse ngo ku bijyanye n'ibyo abantu bari barishyizemo bumvaga twaje kumva ko AFCM 23 ni nziza igendereye guhuza igihugu kuvanaho ibi byose. Dukurikije uko twabigishije twasanze babyishimiye, ahubwo biduhaye imbaraga zo kujya gutunganya ubundi buryo tuzigisha mu gihe kiri imbere, twigisha abaturage bose bo mu ntara 26 za Kongo. ubundi barabyina koko. Mushakamba ibintu ni byiza hano. Hari umugabo wigeze ambwira ngo igihugu cyababanye super deep hariya. Umubeya. Reka dukomeze Mushakamba. Noneho AFCM 23 yashyize hanze abandi bakada. Ibi ni ibyabaye ngira ngo ku munsi w'ejo. Yego. Ku itariki 7. Hasohotse abakada bagera muri bangahe Mushakamba? 600. Barenga ndumva ari 650. Basoje amahugurwa hariya. Hariya rero bari mu birori byo gusoza. Mu birori byo gusoza ayo mahugurwa. Mushakamba ibingibi aba bakada b'impinduramatwara AFC ikomeza isohora. Urabivugaho iki? Ukurikije n'ukuntu kwibasohora niko yongera n'ubutaka bicunga. Iyi ni sesiyo ya 10. Bwose ubutaka. Bwana Sentama, iyi ni sesiyo ya 10. Yego. Ni icyiciro cya 10. Yego. Kandi hari ibyiciro byagiye bigira abasumba bariya. Yego. Bishatse kuvuga ko nkuko babyivugira ngo no kwa Kisekedi mu biro harimo abakada ba AFC. ariko iyo bavuze kuri aba bamurangije. Baba bamurangije nuko wenda atajya yumva. Ariko rwose baba bari kumubwira niba mu gihugu cya Kisekedi ku buso buruta ibihugu by'inshuti, igihugu cy'inshuti ye cy'u Burundi, ukongeraho n'igihugu yanga cyitwa u Rwanda. Yego. Hari abantu bahitoreza. Ndumva bari bamaze igihe kigera nko mu byumweru 2 bari muri formation. Yego. Ni ibintu bifite ikintu bisobanuye gikomeye. Yego. Niba abantu 600 bashobora guhurizwa hamwe mu gihugu cyawe utanakopfora. Yego. Ngo ugire icyo babuza, ngo babwire uti ahubwo ukabacira n'urubanza Mushakamba, ukabacira urwo gupfa, warangiza ugashyiraho impapuro ngo zibata muri yombi ukazohereza mu mahanga kandi bari mu gihugu cyawe. Ubacira urwo gupfa mandadare ukabwira ukazishyira mu mahanga kandi bari iwawe. Ibyo ni ibigaragaza ko kuri no gutsindwa kwa Kisekedi. Yego. Nubwo atabura kwikomanga mu gatuza. Yego. Ariko kuri no gutsindwa kwe ndetse kunakomeye. Yego. Rwose ni ugutsindwa kwe, ni imbaraga kuri M23 FC. Yego. Cyane ko irenzaho igafata n'ibindi bice. Yego. Kandi muri bariya benshi ni abapolisiye n'abasirikare bake, abenshi basohoka ntibinamenyekane
ni abasirikare basohoka bagahita bajya kuri furo y'urugamba. niko bimeze mu Shakamba. Hari umuntu wanganiriye simuvuga yambwiye ati hari udusore tuba turi hariya twatura. Yego. Tuba turira amafande rwose, afande turi kure tujye gukora akazi. Baba bumva babarekura bakagenda bagafata buriya ngo bo baba bageze kure. No kubabwira ngo muri kudupfusha ubusa. Bafande rwose tubabarire tujye gukora akazi. Ya birumvikana cyane. Ndumva twanagana no ku musozo Bwana Sentama. Reka tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye, bakoze cyane. Nawe ngushimire Mushakamba. Nibutse n'abari badukurikiye twaganiriye ku ngingo zigera kuri 3. Twaganiriye ku mirwano irimo kubera ubu ngubu muri Sake, tuganira ku masasu avuze ubuhuha muri Butembo, aho bitoroshye byageze n'aho abantu bibaza ko Butembo ifashwa. Yego. Tuganira ku cyiciro cy'abakada ba M23 basohotse ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024. Turabashimiye rero, umunsi mwiza, kandi abashani bibagirwe gukanda subscribe ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo n'Uruyama Shariki, banakande share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, banakande no kuri like kugira ngo tumenye ko batwishimiye, banatwandikire bacishije muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo. Turabashimiye rero, umunsi mwiza. Yari Sentama Mushakamba Mikoronyana. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye, mwifurije icyumweru cyiza ndetse n'abadukurikiye bose bagire icyumweru cyiza. Imana ikomeze ibane namwe.